Ka tahi anō ka tae mai te kōrero, kua riro i a pare Kāwhia McLean, te tūranga tumu whakarai mo Tainui Waikato. E meti ana ko rāua ko Clint Rickards, ngā kaitono i whakarā popoto hia. Engari e ai ki ngā rungo kōrero o te karere, toko ono ngā tāngata o te puari i tautoko i a pare Kāwhia McLean, toko whānoiho i tautoko i a Rickards. Ahakoa ngā whakatūpato a te kaunihera me ngā pirihimana, kei te māro tonu te nohoa ngā uri o Ngāti Kahu ki ngā whenua o Taipā. Ko te whakapai, no rātau take ake te whenua e hara i tētahi atu. E tautau tonu ana e te ahi kā. These lands were handed down by our tūpuna. Ahakoa ngā tohu a te hāpori, kei te raru a rātau mahi pakihi i tēnei noho. Ko tahi anake te tangata e hiahiana rātau ki te kōrero tahi, ko te minita mō ngā take tiriti, a rā ko Chris Finlayson. It will benefit us all at the end of the day. It will unite Māori and Pākehā so we can share this land together. Engari ka hore te mana tuku whenua i pērā rawa te māma. E ai ki te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, he mea raupatu e nei whenua o Ngāti Kahu e te ture. Heoi ko te mate ke kei roto ngā whenua i nāenei i ngā ringaringa o te kaunihera mo te hāpori whānui. Ahakoa te titiro a te hāpori ki te kaunihera hei whakatau i tēnei take, kei te karo tonu te kaunihera i te pātai, āhia rātau whakamana ai i tō rātau tika ki enei whenua. How can the council own this land when it was stolen from our tūpuna? Our title has never been extinguished and we remain the rightful owners of this land. I tēnei wā kei te rapu huarahi te kaunihera me ngā pirihimana i tētahi huarahi e rata i te katoa. Engari ko te pātai me pēhea e hono tahi ai ngā whakaaro, e tau ai tēnei take. Irina Smith, Te Karere.